다 단단 대박하게 된거에서나 다양히 마음에 몰랑몰랑지 이제 자신이 이제 한번 마음에 몰랑입니다. 다 마음에 몰랑인데 마음에 같이 느끼기에서 다 배워지 손난다 히말라야 주죠. 아직 한국이 여도 이제 같이 말아서 히말라야 주기 남바산지기 마음에 비어지고 비사에 맞다. 근데 한번 보겠는데 이제 다 마음에 jiwa jaya yang rela pasti saya yang ada ini dia lagi marme lagi. Tapi jiwa jaya itu marme pina bom jaya, mulam jaya sedikit kahaya. Ini sok saya itu ini marme pina mulam jaya kahaya. Jadi jiwa jaya seperti मालूम है मैं बहुत मैच पर भी रहा कहने का चोटी मालूम है हम ले लो प्रो है मैं भी आप सांझे की तुझे ये से चिल्ला सवे लामा की चिल्ला तुझे कोला ये कहना है सांझे की ये से तो हो गया है तांगों चिल्ला नम ताकि चुने ना नम भी हो रहा है Anong dikali sedang marang suki tiba maripa duca itu gombo biar. Tapi ini cuma cuma gigi rangi bunga ini suki tiba duca. Ini megi anong di lewat suatu sini ne di mana anong di luar di jauh sini ini sanjay dan cewek nama di cilok marang suki sendiri nama lagi bah. Dipa ini dua kita malam ini juga orang itu ada orang simpu itu ada yang cik cik kalau sana malam itu lagi zamuli nala sudah ada cik tapi na malam ini loh kita yang bagi orang besok sana loh cik apa yang nak punya sana kau mana nak dulu yang itu dia punya Zambuli nalaya, nadudu mayoya sena, macu mayoya, meyan mayoya, ini sih apa? Pesebu, lo parwa dong. Oh jadi, lalu sebelum dia tanya pribadi ini Zambuli la shide dia itu mana dia. Oh jadi itu kami anda mana anda mampu mana suci oleh. Malam tu yang tu jadi bayu cakap suci cik ada. Orang itu dia kalau dia suci, lama malam tu, malam suci. Jela tu cacing malam kita, cacing malam ni kalau sana, lima sum berapa? Ini malam suci misam nama laya. Ini malam suci lumba nama laya. Cacing masih bahasa Inggris sana mana yang dikatakan cacing malam saya. Lima sum nama ini silam ni masuk di sana lagi. Cacing bahasa lagi. Yang macam yang suci serius. Cacing bahasa suci sana. Dia dah. Ini kita lagi malam jalan cacing dia dah. Ini cacing sana ni dia selesai. Okay, excuse me, I forgot to explain in English. Now we have two activities again. The first one is lamp lighting activity. So lamp lighting is believed in all religion actually. A lamp represents wisdom. When you let light, it will purify our ignorance. Whenever light is there will be no darkness. So this is the symbol of bright when we offer a light.
So that means if we offer a lamp, so it will brighten up our darkness life, darkness mind in our family. Or if you think more bigger, maybe no darkness in this universe, no war, no obstacle, no sickness in this universe. So this is bigger thinking. So that's why the lamp lighting, the light is light. Light always represents wisdom. Light always represents bright. So wherever wisdom is there will be no ignorance. Wherever there is a light, there is no darkness. So this is the meaning of offering lamp lighting. So in order to benefit all the sentient beings. Now second one, auspicious prayer. After lamp lighting, we will do auspicious prayer. We call Tashisho. Tashisho means may whole world, whole universe be very auspicious. May all sentient beings, may all universe good luck, fortune, long life. So that is the meaning of Tashisho, auspicious. So this will perform the second activity. That's it.